نازولی نازنین د مور او پلار و بے پروا د ژوندن لکاروبار و نا خبر لبندگی او عبادت و نا خبر لا فریب او حمقت و پا گناہ پا ثواب نپوہی دما دا هم زولو سرا هر وخلو بیدما پلو رزب مو پلو بکڑلا تیرا ای چی ما خام خڑ باشوا لارا برسیرا هر مشوم بخپل خون تاروان شو ید مرغی کی بلغم پامان شو سهر بیا بمشمان سرار غند شو زی پزی بدری سلور سرار پڑ شو یا کتا نہیں باہر چازان لا جوڑا ولے یوران کر باد بلوران ولے یو نسا پب پجن شول دعا کسان یا خدا استی بیا پخلا شو پداشان دخمنی او ترگینی نا خبر کلا جنگ کلا پخلا کلا پشر د چاڑ نتبر گئی نبٹو پک دانو کارو دسا پیڑو بیو شڑک تمسان کی بپخلا سرا دوارا یبیا بدوارا سرشول غاڑا پوغاڑا یبیا بجوڑ مونگا دخطو ناو خان کرن یا زنی غار زنی وڑا بمورا وان کرن زن زنو با موٹر کرل جوڑے زن زنو با ٹکٹر کرل جوڑے چا بش گنا ٹوپی تیار ول چا بدغ ٹوپی بیر توران ول جینا کیانو بنن زکی جوڑ ولے ید بخبلو پاجمو کین غخت لے تانن زکی بلتا ودولے پاود بجینا کئی خوشال دلے یسو پبوختی پچندرو وی جینا کیانے یا کلا کلا باپا خپلو کشوی اورانے او مون بکڑلت مشاد جینکیانو یایوی بلی بانی ولالا ویختانو او مون بوکڑو شیطن د جنگولو جینکی بشوی خیستر پاکنزلو داسش پی ورزی د ژوند سبا کې دلې ستر دل عمران لو بهر دلې مور او پلار کب مکتب ته ولګل دا مکتب نبا پټو کې پټې دل دا قلم کتاب اهمیت نه خبر نیمه ورځ بپا کل نیما بہر یا ظلمی توب وانا دانیوا خرمستیوا او دا مکتبو دا کرنو نارستیوا یا دا همزولو بخفلو نامی دا شانو او چی هاغا هم دا مکتب دا گریزانو ایش شرط وقتی ریب میں کولا نا مکتب نا مدرسہ میں خوخوا
لا بے قلم بے کتاب چیر لوی شو غلا پستی پا قدر باندی پوی شو او سرمان کوم خو وقت را باندی تیر دے آغا وقت پسی ارمان میں کڑی دیر دے اوس پخ پلوکڑو پیمانا حجالتی محروم شوی چی دا علم لا دولت تا خیالی وزیر فلقام تا دا پیغام دینو او چی مکتب تزیحو تم سلام سلام دے